Kumban punskan mau bauba damewan hirmbai udai ukartong ubanangkong napo karilom jaintia banyak hun ya ke election nakaseng Voice of the People Party baru udai ubanangkong napo karilom jaintia ban paikmat syakaseng Voice of the People Party kumbaga parti ka trang shisha ya kata ka clean politics bat une orang baru ula trang shisha ya kata ka jengkwa jongka parti uba damewan hirmbai ulai kun nakanika parti hak election MLA kabala long House nem arjar plai wala daw klempoi sa katongru une urang ba umpat sange ya kakamba ba nakabenta ka parti bad uli yang scam ru halor kanong rim jong ka parti manta ka sengipat ka khalai trik banai naiwing arjar saw kaseng kala ibit biang ya u ba niya kunno ya ka election MDC na JHADC ba nakaliang kaseng kala ay ya ketika dia u ba niya kun ya kanika election MDC hakanika election kabansawan Upat perman, wam hoi UM kata jing capan ben, hagadur bental ni hagadur beliang, yo man selengsa kata garu komin, yo yadap ya biangi, yo hoi po, yo kisna bahasa miari, degoi im selengsa klem dem genu kajing tek siliang, lene kata kajing le siliang keman, hago yo ya genu jing char, haga jing lalu di yongi, haga imlang salang, kebentar gua arpau, hejing itu begini kajing kerelang. Lada tok ulat siap yung ni ha umchong arsi miski go ulat ingat dade buka siap yung alam kamu ulat ada dor bar senong kibi tuan ki kandidat ki tu ulat dor bar senong tu dor bar senong ki hago po ha senong yang pi endrai ngahi mi gi lak ngal to juman no elam senong watin ten I chakri yang senong 1000 meter lada yak bru lada sa bahasa biat lada sngap lada karuman le to para senong ye pai kedor bar senong man go bi go bor go kle do go pai dan dari mana por lekson RM berbat senong de RM noilam senong de sedul ki he gomi ko ya ngau lidar ngau ya bur kata ne kamu gitu gi woro ki wa jo chemi ko em gani gejing ye yo gani gejing mo em la bai gani ji ye kre lang ka rom te nga ye kre lang do ki do bar senong ki ilaka ki kanun nyam ki kanun kre mon sa ha isen halang I sen ru isen thai ini kisah berperuh KBO, di komiti, di sport club, QM yang senang tahu. Ceruk yang lain, yang kami orang sebentar, yang memang senang tahu yang ini ke konsorsi yang ini korol kopar. Lalu memang kerjanya satu, lalu ngau MLA, RM Yusuf itu tahu het senang lalu, RM kerjanya kerelang het senang, ketai senang kadu nonggo. Namanya waktu kerjanya yang ketai senang, tak upah senang, het senang, orang yang kerjanya kekau yang pi Warok cengenu bentar hagu di thuk liwat kita kecing bentoy. Tega bentar kawa abui haji to kritik dustur kecnong chong le reman go kecnong rim jada kritik dustur go pendek sa bi yang kita pelai cnong pelai thawar kom im kom sun chari go bi he osian hika gi nam pendek yo im kecnong tha yo im gri jadru le kritik dustur yo im go kari gejat buru gani ga dong than yong I kau im go arman go wirnar arwan go kete go sa do di motif I makane lene uri yang terti kustur go kilok chwa man chwa yong I hikai I u pene besar go aku ji to go gani gejing tui kamele ke sports gani go ju club por election ini ha hong chong yo inform bil MLA sa bhai ro pi ga put ga bol ke jar ke uniform ke tracksuit por election Yusuf wa yo jimetoy mana pun election man ya dari hedo district level hapsa uniform je dari klub kami bersaro te por election yo bi wong yu penku gi kita kami ke sports do ite ijin berbeda te nomor cina di Madang di kita indoor stadium di outdoor stadium go biang go paka Yusuf ino hago kui te hago pa nani hapo district yo ni chwa election sa bisa arhaulat na po di F1 Woto pendek usaha yang meriam, tadi sebenarnya boh. Cinu wote sport department yang government of Meghalaya, cinu wote Khelo India scheme yang besar kali dia, hago yo doar paula, hawa cinu bituan gini konstruksi gua ki bituan perlo, ki yo ini krur, pohai industri doar paula, mesti menggui menilai bol kena uko jet.